ይሰማል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ ውድ የፌስቡክ ተከታታዮች፣ ውድ የኦሮሞ ልጆች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ዛሬ አንድ ሰርፕራይዝ ማድረጋችሁ ነገር አለ ብዬ ባለፈው ዓርብ ዕለት ለውድ የኦሮሞ ልጆች እንዲሁም ለኦሮሞ አክቲቪስቶች እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ የኦሮሞ ሀገሮች መልዕክት አስተላልፌ ነበረ። እንግዲህ እንደሚታወቀው እሱ ምንድነው የተዘጋጀበት ምክንያት በኦሮሞ ልጆች ላይ እና በኦሮሞ ሕዝቦች ላይ እየደረሰ ያለውን በደልና ጭቆና በምን መልኩ ነው መቋቋም የምችለው ብዬ 6 ወር የሚሆን ጊዜ አስቤበት ነበርና እንግዲህ ማለት ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድነው ይህንን ውስጤ የቆሰለውን ነገር እና የቆሰለ ያለውን ነገር በምን መልኩ ነው ማውጣት የምችለው፣ በምን መልኩ ነው ማልቀስ የምችለው። ያው አገር ቤት ቢሆን ሰው አልቅሶም ወይም ደግሞ ተናግሮ ወይ ተደባድቦ ወይ ያስቀየመውን ሰውንም ደግሞ ሄዶ አናግሮ የሆነ ነገር ይወጣለታል እና ይህንን ሳስብ ቀጥታ ያሰብኩት ምንድነው እነዚህ ለኦሮሞ ሕዝብ የሚታገሉትን እና እስከዛሬ ድረስ የሞቱትን በትግሉ መስዋዕት ያደረጉትን ወጣቶች እና እንዲሁም ለእኔም ማለት ነው ስለነሱ በማዝንበት ሰዓት በምን መልኩ ነው ስለነሱስ መናገር የምችለው፣ በምን መልኩ ነው ሁል ጊዜ ላስባቸው የሚችለውን አንድ ሀሳብ መጣልኝ። እሱ ምንድነው ያው ታቱ ማለት ነው ስማቸውን እንዲሁም ደግሞ በኦሮሞ ታጋዮች ደግሞ በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ወይም ደግሞ የፖለቲካ አክቲቪስቶች የወያኔ ተቃዋሚዎች ማለት ነው በእስር ቤት ነው የሚገኙት እና እነሱን ስለማስታወስ ለእኔ እየታገሉ ነው ያሉት። በእስር ቤት ውስጥ ደግሞ ለእኔ ብለው እየተሰቃዩ ነው። ለኦሮሞ ሕዝብ ብለው ብዙ ነገር እየደረሰባቸው ነው እና ለእነሱስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን በማሰብ እንግዲህ አንድ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ 6 ወር የሚያህል ጊዜ ወሰድኩኝ ማለት ነው። ከ6 ወር በፊት ነው ቀጠሮ የወሰድኩትኝ ማለት እዚህ ቤት መጥቼ ነው። ያ ማነው እንግዲህ ስማቸውን ማለት ነው የምናውቀውን እንግዲህ የምንወደውን የኦቦ በቀለ ገርባ ስም እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ኦዱ ማለት የዛፉን የገዳውን ዛፍ ምልክት ደግሞ እዚህ ላይ አንገቴ ላይ በመነቀስና እኔም ደግሞ ዛሬ ስለ ማንነቴ እዚህ ጋር ቆሜ እንድናገርና ወደዚህ ትግል ውስጥ ገብቼም ደግሞ ስለ ራሴ ነፃነት እንድታገል ላደረገኝ ደግሞ ሌላው ጄኤም ማለት ነው ይቀጥላል። እሱም አለ ጄኤም ታውቁታላችሁ እንግዲህ ጄ ታውቁታላችሁ እንግዲህ እነዚህ በአንገቴ ላይ ተነቅሼ ለውድ ለኦሮሞ ልጆች እኔም ደግሞ ለኦሮሞ ታጋይ እንደመሆን የተነሳ ኦሮሞነቴን ደግሞ ከመውደዴ አልፌ ውስጤ እንዳለ እያወቅኩኝ ግን የጌም በሙሉ ኦሮሞነቴን እንዲያውቅ ደግሞ እዚህ ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አብራችሁ ከታቱ ከሚያደርገኝ ሰው ጋር እንድትከታተሉ ጋብዣችኋለሁ። ሌላው በመጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር ቄሮ በዚህ ትግል ውስጥ ከፍተኛውን ትግል እያደረጉ ያሉ ወጣት የኦሮሞ ልጆችን እዚህ ጋር ለመነቀስ እንግዲህ ዝግጁ ነኝ። አሚር ለገባ ነው ማለት ነው። Genau, bei dem Kopf, du musst jetzt Also so fangst du. Genau, guck mal, du kannst den Arm, kannst auch hier rauf. Nee, du musst ein bisschen mehr rein in der Schulter. Soll ich da rankommen.
Kannst du die Schulter noch ein bisschen rechts? Ja. So, und dran. እንግዲህ እንደምናም ምንም የማውቀው ነገር የለም። So, wenn ich anfange, sollte irgendwas sein, dass dir schlecht wird, schwindelig wird, Okay. dass du eine Pause brauchst, red mit mir. Ja? Nee, ich hatte das. Was das? Ich weiß ja meine Szene zusammen. Fass meine Hand. Nein, ich weiß nicht. Okay. Da schauen wir mal. Das Licht. Ich fange mal an, ja? Alles gut? Geht noch. Schön. እንግዲህ እነሱ ለኛ ብለው ስንት ስቃይ ያዩ ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። እናሞታቸው ist Bluetooth. Hey. Lecker. Nein, noch nicht. So nicht fertig. Fertig sind? Träume. Das tut weh, ne? Bitte? Das tut weh, aber. Ich merke nichts davon, ehrlich. Wie viel Buchstabieren, ne? Das ist noch Wir nicht sind bei dem angefangen. D. Das tut weh. Ja? Gib mir deine Hand bitte.
vom Wischen her ich hätte einfach mache, ohne die Bescheid zu sagen. Aber du würdest hier was legen. Ich habe hier schwarze Haarfarbe, damit ihr nicht kaputt wird. Ja, okay. Du magst aber die Sachen leichter, ne? Alles. Ich mit der Schulter ein bisschen angekommen, jetzt komme ich jetzt dran. Genau. Genau. Was? Große Flächen wollen natürlich die Hunde aussehen, die sind in die Wand streichen. Das ist kaum ein Körperstuhl in den anderen streichen. Oder aber die Hunde müssen anscheinend irgendwelche durch. So eins sage ich jetzt mal, nein, würde ich nicht machen. Weil ich mag keinen Mann. Das ist gar nicht total natürlich. አንቺ ትወልሽ እንኳን እንደዚህ አለም የትኛው ይሰራል? ሰፊያማ እሺ
fällt da gerade deine Kugel runter. በቀለ ገርባ በቀለ ገርባ ጀዋር መሀመድ አለቁ ናይኖንሽ ማለት ነው። ናይኖንሽ Nicht so schnell, ne? say something ምን ልበል አይደል ማለት ነው። ደስ ይላል። እነሱ ሲሞታሉ አይደል ይታሰራሉ ለኛ ብለው አይደል። እስቲ እንደዚህ እንኳን ከወጣልኝ ብዬ ነው ለኛ ብለው እየታገሉ። Ja, wenn du eine Pause brauchst oder so, sagst du Nee, Bescheid. danke mal. Ich muss das zusammenbeißen, meine Zähne. Wie viele Leute gucken das jetzt? Wie viele Leute? Ja? Wie viel? schon über 300 Bitte? ja Ja. Keiner hat geglaubt, dass ich mag. Keiner. Okay. Hm? አሁን የትኛው ነው ሳምፕል? በቀለ ገርባ የጀዋር ፈለቀ ናይኖንሽ በቀለ ገርባ ነው። ሱስ ያለ አሹን ጊዜ አሹን ጊዜ አፌን ልጅ ሰናለኝ Und jetzt ist der Runde auch noch was. ይሻውሽ Guck mal, den auch noch. vielleicht fehlt meine Ohren, ne? Ja, genau. Was habt ihr denn? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Das macht ja was? das Spaß? macht mir Spaß Ja, die ja. Kommentare zu sehen meine ich Okay, ich habe schmecken, du hast Spaß. ja genau BG and GM and that means በቀለ ግርማ and ጀዋር ገርባ። መሀመድ ገርባ። በቀለ ገርባ and ጀዋር መሀመድ ነው
Hast du viel Blut, so? Bitte was? Blut. Nee, gibt's nicht. Mal gucken, setz mal ein bisschen gerade. Und jetzt? Ja, fantastisch. Tut's weh. Gut. Da war tut weh. Jetzt hast du das tut nicht so weh. Mhm. Das ist ein dünne Nagel genommen. Oh, ist das gut. የኃይለ ሥላሴን እንትን ይላል ታች ያደርጋሉ። አብዳል እንደኛ ጀግና እኮ ነው። የሚኒልክን ማድረግ አለብን። የሚኒልክን ማድረግ አለብን። Weißt du, was die sagen, ne? አሁን ያመኛል። እነሱ የሚሉት እንዴት ነው ደግሞ እዚህ ጋር
Spaß. Das glaube ich dir. Nein, mir macht nicht Spaß. Aber ich nicht. Ich hab keine Spaß. Hallo Hafen. Hm? Hallo Hafen. ታለቅስ ግን አላለቅስም። የጀግና ልጅ አላለቅስም። Perfekt. Nein. Erst wenn du ohnmächtig wirst, vorher nicht. Oder bis keine Farbe mehr hast. Doch. Aber ich antworte ganz falsch jetzt. Ich will nicht mit mir sehen, was sie sagen.
ኤፒደርመስን ጨርሶት መቼስ ደርመሴ ገብቷል። Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Nee. Hat er gesagt, du bist gleich ohnmächtig? Nein. Ich meine. What was that? የኛው ሴት ወደሰ ወደ ነቄሮ ነቄሮ Einmal noch kurz, dann ist fertig. Eine Minute. አብሬሽኑን ንገራቸው። አብሬሽኑን ንገራቸው። በስበዶት Also BG, that means Bakala Garba, and JM, that means Jawar Mamad. Yeah. You understand now? I think so. ከዛ ይመጣል ሌላ ይቀጥላል ዛሬ። Yep. Die Seite ist fertig. Da guck mal. You got it. It's look like nice, nice. ዋው እንዴት ያምራል! ማይ ጋድ በጣም ያምራል። እግዚአብሔር Machen wir jetzt Pause und dann machen wir die andere Seite. Danke. Willst du Pause machen? Ja, ich muss. Ja, ja, ich. Er muss eine rauchen. Ja, ja. Was hat man? So. Wie lange brauchen wir? 10 Minuten, ja? Hallo. nach 10 Minuten ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። Schön. Ich sollte oder willst du was sagen? የኔ ቆንጆች፣ የኔ ውዶች፣ የኔ ፍቅሮች እያደረኩ ያለሁት Aber da werden wir, denke ich mal, noch was anlesen. Aber dafür muss ich ganz abgreifen. BG and GM. Komm noch, machen wir noch mal 2 Wochen. እያደረኩ ያለሁት Gerne. Tschüss. Tschüss. እያደረኩ ያለሁት ለኔ ብሎ ለሚሰቃየው ለኔ ብሎ እስር ቤት ለሚንገላታው ወንድሜ ለኔ ብሎ ለሞተው በቃ ምን ማድረግ አለብኝ? የእነሱን ሽመርስ ነው ፔናቸውን እንዴት አድርጌ ነው እንትንም የሚሰማኝ መጮሄ ማልቀሴ ምንም እንትን አላለኝም። እና ለምንድን ነው ስማቸውን እንትን ማላረገው? በእኛ ሀገር ንቅሳት እንግዲህ የተለመደ ነው። ከጊዜ በኋላ ግን መሰደቢያ ሆኖ ነበረ። አሁን ደግሞ በአውሮፓና በአሜሪካ የተለመደ ነው። ያ ስለዚህ ሰው ውሻውን እንኳን የልጁን ስም የእንስሳ ስም የሚወደውን ሰው የሚወደውን እንስሳ ስም ሰውነቱ ላይ ይነቀሳል። እንኳን ለኔ መኖር መልስ ሆነው የሚታገሉትን አይደለም የጨካኞችን እንኳን ነገስታቶችን ስም እየተነቀሰ ሰው ይዞራል ሳያፍርበት፣ እንኳን የነጻነት ታጋዮችን ማለት ነው። እና እንደምታውቁት እሱን ስም የተነቀስኩት
ከዛ ደግሞ ይቀጥላል ቄሮ እሱ አለ ከኋላ። ከዛ ይቀጥላል ደግሞ ዛሬ ይሄኛው አይ አም ኦሮሞ ኦሮሞነትን ራሴ ያምንበታለሁ። ከዛ ኦዳ ሀገሩ ይሄኛው አለ ከኋላ ደግሞ አለ ቄሮ። እንግዲህ አብረን እንከታተል። አሁን ትንሽ ውሃ ልጠጣ፣ ትንሽ ልተንፍስ። ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ።